kalau bunda-bunda, sekarang kita akan kali 2. Oke guys, oke guys. Oke bunda-bunda, oke bunda-bunda, oke bunda-bunda. Oke bunda-bunda, bunda-budan. Dep payong Dep pato ka reyong. Apa dia nonong? Tira dia. Bisa sih mah. Nakapon na kita nakali sa ngalo da dua. Yang teh kali 2 ada payong. Ember. Oh, bener. Patungan ya, patungan. Wow. Koda ang pia. Koda. Dah mo to na puti ito. Dia betul na pakai itu manggis. Manggis. Reke rio titi oh. Bari ni to ano na rin na. Benda mo yari tinde, denda dua yung to. Oke bunda-bunda. Lah dipakai mak kola, dipakai mak buka puasa dah kok teh. Kita lagi menggali ubi. Depa yung. Iya, depa. Nah, manastan na depa yung. Dapat na non tiro ile tinapag. Wah, para kamu mi poga umi. Kalau anu kan pakai mak buka doki. Lah, mau dipakai mak buka. Kariyan na aduh kariyong eh. Bunda-bunda lagi. Oke, bagaimana? Ada manggis yang masak sudah? Manggisnya kita akan dapatkan di sini. Manggis buatan Nek Karol. Mana manggis buatan Nek Karol di sini? Mbak Mira? Kali Mira? Buah mirana, buah pato. Masaki lumpo. Ale sente danongan danuran kikelen. Nomor tekar ki bulan. Talu to ano talu sih? Oh, may pa yung ito yun. Ya inilah proses penggalian Ele masa ubi. sama nito isin Akan na. dikolak. Kaya ito talo sa una. Kolak singkong. Kamu. Ya oke bunda. Ay ko mong gali akong tare. Ya Iyo. kita menuju ke Pucoco. pohon ketiga. Apakah Pembaru kaya na wala sa raile. apakah song Apakah song atau bagaimana? atau depa di bawah? Ada ubi, ada gali ubi Wali tapi kamu daun na daun pia mi bay. ada kue isinya. Nah, akan ada kue di bawah ini atau bagaimana? Jadi di sini juga akan terjadi mujizat. Karena mujizat pertama kali terjadi di Rembon, di mana seorang ibu menggali ubi dan ada kue di bawah. Ya namanya kali 2 ada pejong. Akan terjadi mujizat di sini. Weh. Bosir ya. Oke bunda-bunda. Iko bosin aku. Aku ada misal bos yung. Mana si de dulu sa una bos dia sabaya to nor di tarik pula. Bunda bagaimana bunda Wulan? Bunda Wulan. Iyo. Iya apa itu sih etop nih? Nah di sini terjadi mujizat. Mujizat kembali terjadi di Sapa Bayu-Bayu, di mana beberapa orang ibu menggali ubi kayu dan ternyata ada kue di bawah. Ini ke batu. Satu buah apa? sama talu to yo. Apa ayo? Iya Bagaimana sudah 3 pohon ini? Atak sangat talu yo to yo. 4 pohon bile. Sudah 4 pohon digali, 1 2 3 4. Hasilnya cuma saya begini. Wah. Kemarin rami dibuka. Ada dua apa yung? Inilah petani-petani gagal ini. Ini kita, tak suami istri petani gagal ini. Berapa tahun ditanam ini ubinya? Baru bulan. Oh baru bulan. Bulan-bulan nanan daw ti si kapo. Oh tak apa bulan na. Kedua petani Tapi di kampung Sapa. Sapok Tak sudah menanam ubi kayu. Pare kita ngumpar. Ubi kayu dan subur. Subur.
Ya tuh ndo Rio, dak nongani tok Prabowo, dipalelen tok lomi tok Prabowo. Oke, ini pohon kelima ini guys. Oh, yun nasa ko milampi. Oke, yun nasa kumo. Oke, bunda-bunda. Osokan. Bunda ulan, ada Anu ulan. depan na yan. Mara. Dapat air tanda kumbali pakuan ni. Nonom kulit dok itu Ata anak gula ya tok liman. Sabar kamu atau lima? Nalatao. Oke, daerah mana ini? Oke, Jakatingkir. Ini daerah Toraja di Kecamatan Sangal Utara. Di sini akan terjadi mujizat lagi. Oh. Anu rakot ya. Oh dia anu di. Oi. Oh, yun ko Oke, bunda-bunda. Bunda-bunda maju. Oh, yun ko. Bunda-bunda. Oh namiles sa to da kamu rakot. Oke, keluarkan semua tenaganya bunda-bunda. Oke, guys. Kini karo kala den ni katwo. Den no niyo. Berapa isinya? Ka pundang ano eh. Oh, yun eh. Adi yan ako. Buka kalandong luya. O niya mo to ako Cuma kwang. satu lembar isinya. Isinya cuma satu lembar. Lebi 1 meter guys. Ya. Namoy ra tindi dito. Hindi na na imalo ni anong hindi Umbinya cuma satu lembar. O hindi. Ate to ko kala sa lenda. Ba. Ne. O nami sari yung dawan. Kinang. Satu lembar. Dua ji. Dua lembar. Dua biji. Dari na pisa na si Misa ri. Si dadu ari nakali dasong kesay na si Misa mo yung bersisa. Kinapang samalan. Mana ko te pong karong te do. Walang pindi na sa ako. Oke, bunda-bunda bagaimana? Pemikan din ni ana lang pati mo. Kita akan kola ini. Ayun ko. Oke bunda. Oke bunda. Wah, mantap. Palay ra ko yari sa ito ni. Iya ta salong Nah ini karena baru 5 bulan. Hiro kita. Hiro yung. Diyan par kayo. Tira di parestar yo. mo. Tira rin to let's. Ato oh yo. Yar ka to kala no ano to. Lesser ka to. Ete. Lesu to. Walay yung ito atang na dapat na. Oke, mau ditanam ulang itu batangnya. Yung ito sa baye te to nalan doan di kalandang. Bay na to yo to kalandong na. Yung Yan din to ma. Tambay mo na. Wah, banyak sekali sayurnya. Dimasak dengan lunak. Masa dengan lunak. Ya. Ano lako itu ndo wala. Oh, dok kemalampi Tadi aku me. Oke, bunda-bunda, kembali lagi bunda-bunda membarbarkan. Oke, bunda-bunda. Oh, budak silang to. Akhirnya Rekerita lo. terlampi sudah. Budak payong. Rekerita Oke, pasukan terang. Bisa. Bain na Dua. Budak. Game payongnya. Iya, terkut di bumi ya. Ini pasukan emak-emak ini. Oh, apa kami? Ada latihan. Nah, ada semut hitam. Ya, baby saya ada nongan di Prabowo ada we. Gede pa. Tam ter si Mel, bayi untuk mati namanin nalay mama am dito udah we. Oi. Jadi ada sama makatan dito teno. Ya. Weh, sayurnya segar-segar ini. Tahun niya lay daw na daw. Mira. Oh. Oke, bunda-bunda di bawah ada Apa yung to? emas putih. Ada harta karun. Emas putih. Oh, malia. Hindi lo misa mo po ni. Oke, Lus pakai nakanan, buka. nakanan. Iya, pakai buka. Nyata sa ngalo na kayo to. Wala, Para ini. apa ate ete. Kola iya. ano na. Dia nak dikola nanti di. Ada kita kimi si amol daw. Nanalo ngano mol, dalo bane. Oh, naman si yelo. Nanalo solo dito lo. Ba ni RKT lo tondo ko nalalo dia lamban. Nah, kalau ko dala kali kay ko wala bane. Oh, naloy betul bane lo. Oke. Oh, Lando tama to ni karo lando. Oke, kamu bisa. masa tengah bisa kan? Malan palo. Kalando so. Kalando ta. Sidi pa. Ito na siya si 1 2. Dikwa. Oke, bunda. Ate Oke, bunda. Nga para. Kadi ko kala ano ko sa umbay sendet erki karon to ano. Nyala na ham to eh. To apa yung? Oh, Waduh, oi. lebih 1 meter ini ya guys. Ay. Iko me kayo na tanay ko yo. 1 2 3 4. Ya te alay tera na Oke. kay para bola lang ano. Oh iya, hal itu. Sikirkan itu. Oh, man kabal itemo diyan to le. Di palele lo may. Wora na stenga mati na. Ndaran nanto. Ano? Tempo itu. Boyok yan na. Tayo balik ka eh. nampa i-werek yan na. Tayo masaniru ka naman yung nampa na ko. Nariya rin nga, no? Dario, Oh, paano wait, pinagpipang pa? Ya, titi ito. Oke. Oi, madiom ke bunda-bunda. Yo, nasa ngomor kamu nomor Ito, ulan.
Kali dua ada pajong ya dua. Ini sudah terjadi mujizat. Wow. Yo kung ke. Yo merkumai weh bunda-bunda ya sama weh. Makasih. Oke, inilah emak-emak. Kali min. Ayo main yo toy. Oke, emak-emak usir kiri belok kanan. Mawali ya doan di dekat Tira talayong. Hindi to yo. Dah dua. Ya, kita saksikan Wala sa ngaw dali do. Pati naman ko ni kamo kung bayaba. the power of emak-emak. Tinaman ka na. Nah, inilah the power of emak-emak. Dili si Balopok. Paraya. Kon ngayon to la to. Taade raya. Ini emak-emak Mika juga ini. Ano to? Sa pa. Tapi emak ini. Minamanda pa nga lalo freezer eh. Bukubay kape, took ko. Sir itu freezer kita apply. Oh. Mudah-mudahan nakalimutan ko kayo. Bisa pa pe kalimisaw. Iya, asalnya diresong. Iya. Oh, ini opa Carol. Jadi ini obat kulay nih, obat rematik. Dempa to ato. Diyan pa kayo matapya. Dua tuyong. Ni misara bang kamu ini. Oh. Mambalan na ibu utu. Taade raya. Ta kalando ni na to. Oh. Kalang kapua to ni, barang patangan to ni na to Risma. Di kola araka. Nanalang por adon so ano lo mila ma Iya. Nakana si Layla apa at may sanga Florida. Pamaya mo to. Kun na lo sang puloy ko da. O tami sang kali pinito yo to lalar ko. Iya, yan na lila apa ate tayo nagan ale. Kon namboran ni. Naman ni talong ko, sala ko tanan to. Ano batangan na. Ta pa nagi to. Hindi la na ano alam ko sa yo. Wah, ini sayurnya Keno ini tuwa mo ni kalina. Ay lo. segar semua. Ben mira na long kali pa. Mo butil-butil kilo. Siya Ya ito, tanto yo. Yan ay kola ko gana kasi. siya ito tulong abu kalau otar uda. Dahil tahu lama abu kalau taru. Oke. Kuat na. Ini the power of emak-emak. Hello, pulang pion nakaliang ko mo. Side kiri belok kanan. Ya ini semua ini. The power of emak-emak. Balik ka kali. Iti mo. May talong ko kan kayo ay murla ka kayo mo ton. Ibunya nenek Carol ini luar biasa ini. Ini sayur apa namanya? Sayur ubi. Tau man na din. Mo ta buwan. Lemon na tayo. Wah, ini anjingnya luar biasa cantik ini, weh. Mati yung ay masa di ko. Anjing dari bawah saya ini. Ay ato buko amula ko na lang na piling ko. Mama ta betul sa boko. Manguraliw pa. Yaman na ito, bimpaka-paka siya mo. Weh, mama, rom ko tama. Pada na sa nata na niti pada misa ay men pagtana to buko na. Oke, Pecita sangat TV Wijaya. Oke, salam. Oke, salam. Ya tende lo to ko to di le to patangan na to. Diskarte yun. Oke, the power of emak-emak. Bon na no Eh. Jago na gastor. Ngayon ta dua to. Ni sa di. Yo oh misa pa yung. Misa pa yung. Isinya kecil-kecil karena baru masih muda ini. Ubinya ini. Masih muda. Tapi sudah makatik, tidak ada yang mau dipakai. Buka ini jadi terpaksa diambil Ya saja. te. Natun natin. Nah, Hindi te. Iya, tiap itu. Oh, bukan namanya. Oke, dampil Nah, tuh. dua. duki dulu kutir. Bikin apa singkongnya? Singkongnya mau dibikin kola ubi. Oh. Ya, Ko yan to. kita nyolak nanti ini. Kunci dan nanti to. Kunci. Ruah-ruahmu. Kenapa dia angkat? Sudah diangkat. O de siya kan dumi ba to? Ruah. Tay. Kikodap palan. Tapis tang kibano din Ate ne karole daan na song paano na hali an torok ko. Payan to. Apa? Sa pesin na to. O dili ka buayo ba Ini talas, ada isinya talasnya. Kaya pa ka. Tak apa sini talasnya lu.
Meron tidak apa le. Apa itu susi teh? Pengero yo Apa ya teh? Ya mau disang orang apa batuan yo main muruan ya. Apa sana tuh? Apa? Porang. Rumput gat. Oke. Untuk Ada apa ini tuh, Mei? Ini pohon apa namanya nih, guys? Nah, ini pohon apa ini? Apakah lembe pohonnya ini kan? Lembe kayak pohon itu deh. Oh, lembe betul deh. Sian di sini yung. Lembe ini. Merale itu. sini di ala. Gerson Bortoding, tak isyarakan na Rondon Kutukule. Oh, tak mo lagi mo. So Gerson komentar Iya. apa itu? Tak mo na Rondon Kule. Sakalo rin kulen na Ito yung Mondo. kung ano pangmuelo ito sa paano sa may rin na makabuong sa uwang. kapwa ito pasangan na nagpunta ita. Tak mo kay basi. Kung may tayo milalin na tangin berbang ito sa ngalor sa aray telepon lang mo. Oh, okay. Kali do adip kajong iya heri ya. May duka kaya tinito na ano na yata ran. Kalau ko sa kumaan kin sa bas. Ternyata itu jamur itu Kuan ng manon niyo. bikin kambuh Ya rematik. kala ada 2 hari tahu lo ako mo. Bahaya itu setelah Yato na halay. setelah dipelajari ternyata jamurnya itu mengambuhkan rematik. Ya. Karena terlalu banyak makan jamur selama ini, rematiknya juga naik. Asing juga. Jadi kalau orang menderita rematik atau kule, tidak boleh terlalu banyak makan jamur. Buat nala silang gonde. Mengurang rasa, apa kata Emile? Mangur. Masih muda. Udah pada ni kol apa mate. Kalau abang kami, Mawira langsa. Wah itu langsanya nih Karul masih muda. Hindi, pero pa. Langsa na tahu. Oh. Oke, Saban Pelungan. Oke, salam dari Sumatera Utara. Horas, horas. Waduh, ini kecil-kecil ini guys. Nah, kecil-kecil ubinya. Ubinya kecil-kecil song. Ini karena baru mungkin berapa bulan ditanam itu. Yung banggit ini papuntang. Kalau bertahun-tahun itu sudah Kasi ulang nanan daw kayo mga tulano, kay matuami ba tanga na rondon daw na to. Ya mo to to. Oh. Iya dia nasaran hindi ta ipisa ng banira. Sapa? Unto da na di pagyaran na pagyaran silo. Hoy son. Matuam kita iya paano rin. Hoy son, wala yung musulo di daw masuli patong hindi dahil. Asli ko may mamasa eh. Tan na menistis tidak 2 hari yung alusital. Kung getri na kayo to, Iya. komentar lang may. Iya. Diri te salamun na may pong getri eh. Asli ompit masa apa? Masa singkong. Manila no na pigyanan sa amin. Bagar kam to apaan te yung ruwe. O mumbasa mo katodor sima. Apa? Nataapong patami kandu. Ano sa nga pa rin patam kando. Kami terlalu apa ya? Sebenarnya mau dilapa tapi Ana, ta na siya prami. karena tidak banyak jebannya Ano lang muna ito to karando na. terpaksa dibikin kolak saja ini. Bagar sante yung. Airnya saja diminum. Beres ko lang doon. Kalau bukan nanti. Ta ere kal adu kun. Hindi kalukon na eh. Betul malam tu. Ata apre na tuwa pa ya lama wala kami lamaray lama abakka. Ta apre na tuwa. Iya na doon na hindi ko arke ano gua gara-gara. Apre na tuwa pa ya ku emi maray ma abakka. Ya to karando to yo eh. Ya. Ya oke lah guys, demikianlah petualangan kita bersama Ema-Ema Power. Dari rumah Nek Karol, dari Sapa ke Bayo-Bayo, Ompit memancarkan secara langsung di atas ketinggian 4 pohon bambu. Wih, hampir jatuh. Wah, ini juga ubinya Nek Karol ini masih butuh berapa hari nih? Nah. 1 bulan 4 ml. Rajin juga ini Karol di sini karena banyak sekali tanaman-tanamannya di sekitar rumahnya.
Wih. Lo kamu nak kuah mau itu kayak kalau yang untuk mila apa buat mitang perkoi tari buat nala dua apa. Ada Binang lanang lama lah apa. ada manggis. Buat nala tangami perkoi bara. Mamira to ano ni na. Ya terake. Ada manggis berbuah belimbing. Rasanya kecut. Matua ka tolang sado. Apa? Matua. Matu apa tak lalat teh? Mambil karek ya. Kalau orang teh, nanti apa sumpah doh. Oke, emak-emak juga mau minta kayak ini. Gaston sesok sangalo na ba marakisa. Oke, mana eta? Apa? Babitu Markisa. Oh, tang misalnya tiri ti do lah siya meja ko Ini bela na namanya ba karo Risma. na so gastoman nambay do ko na. Oke, horas buah kabar emak amang. Oke, oh kabar. Eh, lo ko baik. penuno sa mamsaki lung ko maguliring na kini penuno ko penuno ilangan. Mayura. Marakisa bo budo mara ani na maron na ko ala na manenala na taro. Nah, matua mate punti doe. Puntinya sudah ini. Oh ya le. Sudah bisa dipotong. Bara ni baba. Oke. Apa itu guys? Wah. Awas. Oke, berburu markis. Berburu markisa di pohon belimbing. Ada markisa di pohon belimbing. Mana ya? Kalau terlambing, jangan menangis. Udah ya lah. Mata ni kira kate. Hindi. Di buku bayan taga isay. Oke, wah ini Ala Pak pa Columbus. isay. Columbus. Ini Pak Columbus ini. Di Columbus si baba. Ini. Ah, ini emak-emak ini. Ala kais. Menjara pohon belimbing untuk mendapat berkisah. Wah ini namanya markis. Sudah bisa dipetik. Nah, Masuk sama kakak. wah. Mak berkait itu tuh. Oh, mak buku ini Columbus sih, mak Columbus. Tidak ada bisa pada dok na. Lari kay plastik eh. Manay. Lama no ah. Waduh banyak kali ni guys. Wih, markisanya manis. Nah, tapi ini belum buka ini. Di palang bagasi. Tak aku tirai. Alam meriki eh, plastik eh. Plastik naman na. Tak aku tira ba dalang. Pa aba. Hindi to dapo. Daripada. Naatar kay na matuwa te luto. Ada na beng asi. Lele. Atu mo yan. Kuamo. Iya, tiri. Tapi yang plastik ni karon. Wait iri yung ron na em. Dori sot nga na, do lang dete em. Tulo na sip ako. Tidak ada. Ni apa yang nonton na? Gua udah pernah nonton dulu. Kaya mo kuno ka atas ula ko pa. Oke, Ompit mau kue enggak? Aduh. Ya mau lah di sini. Punya ko Kalau kue di Jakarta kak, wah, jatuh kita serbu. Oke. Menjolok belimbing di pohon markisa. Saan yung bola? Apa siapa? Lagi. Berarti itu tim ano. Oh, Ala tim. Berkelak. oh, oke Sima. Oke, kamu bisa. Oh. Namaku Risma, panggilanku Sima.
Orang may manggilku. Ah, Oh. Weh, oi, wen lo itu eh. Weh, unung. Oke, weh, bunda dulu ya, cuma. Oke, kamu bisa simak. Oke, guys. Jatuh. Weh. Weh. Oke. Kembar gitu lang saan teh? Pangi padok itu. Oke guys, saya dulu le. Oh ya, ada jurang di sini. Nah ini ada jurang. Terima kasih. Nah, ini ada penjarahan di sini. Oke kayak dulu kapag takot apa ini bukan kemana lamai rosa. Patang bisa kali rokok. Tuh kamu tuh anu nandelo kelor. Oke, sudah dulu guys. Oke, Hasan. Sampai jumpa. Sampai jumpa Son. Oh, ada perlu oleh apa itu lo? Alpukat kita lo. Kalau buka apa tak buat Wih, besar sekali bolu. apa itu mencari kak mah. Bolu. Bolu pedang pin nenek deh pompa. Oke. Tak lu. Oke, terima kasih. Selamat. Wah, enak sekali nih. Berburu di rumahnya Nek Karol ini sekali sebulan. Kita tahu berburu. Weh. Ini banyak sekali buah-buah. kapundang ngabuan na eh. Marga porno teh. Oh, ini dulu nih. Wah. Ini dia, guys. Tapi tinggi sekali ini. Wah, ini pohonnya langsa ini. Pohon langsa berbuah duku. Pilih na ya sangal sumparin so gasto nambay dari 20 ribu kue manguli na ako gasto. Iya, pohon langsa berbuah duku. Senggol dong. Oh. Besar-besar. Besar juga bijinya, Dek. Oke, guys ya. Sudah dulu, guys ya.